Kajing pulia na kitab unahom nang ithul pa. Kala nong ka beningkong gedkot khatsan. Khan riu kal nong balai gedkot beningkong hadu balai hen riu hadu banyu. Hakmi halor kilom yaki kechat jong uta bawan rai kubor babha. Bapen benai kajing sung. Tepelong ya kajing kawai niam jong pi ko juda. Jopandep yala kajing semai. Namaru riu dekat unamuan yale syu persya epi. Wala sya penjot hithiau. Nabau trai un sepat bahabiang ya kaberi sawan ujakom. Kum ya kaberi sawan u Israel. Naba kinong lute kilak klai lut yaki bat kilak kedia aki tenat jengki. Kordit ya kanong ba trang senam. Kabadap tang kalam ler bat kamar tu. Kabam ngia ban lute. Kajing riu usyabong bat kajing kerhu kasyalentem ukulai bakadom bat kakali thma berensit kinong syong kulai bawan tur kawai lam baphalang bat usum bathaba belin ki bayam daki kenton kimet yap malala nyoshu kia kernyom halor kimet yam ngan sakawang yepha da kajabo bat ngan salep bamsun nyew yepha bat ngan pelong yepha kabasha ken iu barokat kibapet yepha kin kenran napha bat kin ong lajot kanini be ban pangnut yaka nang no ngan wat ikinong pentengan na kabenta jongka kaktien jong utrai. Kasam naka kitab Deuteronomy kalenong kabalay puar. Ngan peniap bat ngahi ngan ngapen im. Kasngi jong kajing lanot jong ki kalajan. Bat kajing jot jong ki mar kawan. Nabau trai un sepen kesan yala ki pain. Bat un seisen ay yala ki syakri. Ngapen yap bat ngahi ngapen im. Copet mentah banga ngakeny ngalong utah. Bat omdon blay light nanga. Ngapen yam bat ngahi ngapen im. Ngapen mong bat ngapen koin. Ngapen yam bat ngahi ngapen im. Lada ngasyut penep ya kawai lam baphalang jonga. Bat kakti jonga kabat ya kabor bishar. Ngan sapenhiar keput alor kidusmon jonga. Ngan siu kanong kaliang ya gitu kiba isi yanga. Ngapen yam bat ngahi ngapen im. Kajing puli naga gospel bakut kat kum Matthews kalenong kabakat riu kadkot arpu saw hadu ba arpu pra. Ujisu laong hakisenran jongu ladau no kwa ban bot yanga jo un len yaladi un ba yala kajing pna bat un bot yanga nabau tau bakwa ban pen im yala kajing im undu no eka riu tau badu no yala kajing im na kabenta jonga un shem eka kan wentoy ayu yo briu ladau yo eka parthai borok kawai henry udu yala kajing im da briu un yapen na kabenta la kajing im nabau kun briu un sawan bat laki angel hakabura mukpa jongu bat un ai bainong ha wei pu wei kat kum kajing le jongu shisha nga ong hapi badon na kibayang hangni kiban omad ya kajingyap haswa bakinyo iyo kun briu bon wan hala kahima. The gospel jong try.